Kula kira pikiran haram ya Allah begitu di penceramah mun kurang genteng melas. Makanya sampean mun tiap penceramah mun tak pati genteng burung aki boy kae iki. Laro karo gula saya marinya ku tukang parkir bi ore. Cerenge edupok ni ke gula asepedaan. Gula biasa mun maksuma dijemput ni ke asepedaan gula asepedaan motor ke sida. Polan gula semalam ngalia boleh minta ke tukang parkir. Mele cek sopan lah gula. Tak langkong gak ki sepeda gula cek sebab ke dalam be luar boy. Deki sama keluar tak tak bisa. Pah nyampit. Pagdalim cong. Kenang nak kiai di nak di parkir de kiai. Ya kan. Kadalem mo jana apa gula. Njak kapan pidato ngana pahengen kangen masih kelak ruai kok. Haram kapan turun sepeda temu udah bede luar ben berkat kayak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ulama'una la'izza, guru batan kaula jukan guru pada ajunan Semulja Kiai Haji Anwaruddin dak salerana batan kaula ngaturake ta'zim ben hormat saagung-agunge pon. Terjukan ajunan Semulja Kiai Haji Zainullah Ibrahim juga dak selerana sangat batan kaula amul jaaki. Terundangan kaula ben ajunan saya insyaallah deki bekal mulang ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Malik Tarsawi sedari Omben. Ajunan Semulja Kiai Mujalli Anwaruddin. Ajunan Kiai Haji Abdurrahman. Ajunan Kiai Khairon Maksus. Ajunan Kiai Muqtasim Khairi. Dan seteja para guru, seteja para kiai seampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning badan kaula de asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula de ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara khusus ajunan Mas Saifuddin sarjana hukum selaku pemangku tisah beserta seluruh jajaran aparatur tisah selain baik di tingkat caleg atau di jajaran apel yang hadir. Sahibul manzil wa sahibud dakwah
ajunan Bapak Muhammad Hasri sekeluarga sekesempatan mungkin abadaki acara haul yang ketiga otabe saibu are dari wafat epon almarhum Bairi bin Nuh ben seteja almarhumin almarhumat dari bengesepona Bapak Muhammad Hasri terjukan bengesepo kaula ajunan seampun seta kalaban perpangkian mangkin sapo ke pada sapo rasareng Allah sapo ke pada kenging rahmat dari Allah amin Allahumma alhamdulillah. Di saat mangken kaula ben ajunan takdir alengki apolong dalam keadaan sehat dalam keadaan ala kotoat samu ke alengki ben apolong kaula ajunan saat mangken asareng para guru asareng para kiai kak dinto beni cuma perpangkian ekel bung bisaos tapi samu ke kaula ben ajunan pakun apolong kalaban guru sampai ke akhirat dalam keadaan kenging ridhoipun Allah. Salawat ben salam ngireng aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep samu ke kaula ben ajunan termasuk kelompok ben golongan se syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah kaula sareng ajunan mangken kak dinto ampun masuk deka tahun anyar 1445 Hijriah artena kaula ben ajunan sajen sepo sajen tua umurra atamba tapi dek kasete dek kapate kula ben ajunan sajen semak anyuun ka Allah areng sareng samu ke karena umur saya paringa kibi Allah samu ke ibadati umur saya barokah ben manter kaula ben ajunan sehadir saat mangken bi Allah pada apa tahun datang manter de apa tahun anyar tahun datang boleh amin bisa nambai taat bisa atau dari saja kesalahan ben kekeliruan sehingga kaula ben ajunan ibadati orang sesalamat amin makana barokah kak dinto epon ulama kaula ben ajunan cek bu ambu dak ka Allah anyuun makle kaula ben ajunan kak dinto ibadati orang sebarokah makana di bariing tangkel situng Muharram kak dinto Manabi As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki kak dinto setiap tanggal situng Muharram kak dinto pas ada susu pote tafaulan maklebi Allah epa berselakoh maklebi Allah epa sampurna maklebi Allah epa saya selama setahun doa seemaus Allahumma barik lana fihi saya penta ada dalam Allah barik semua keesarang Allah paringi barokah. Panapa barokah gak dinto hadirin? Barokah gak dinto tambahan kefokusan dari Allah. Orang ni kemun tambah mun tepani barokah. Teti orang sesajen are sajen semak dek Gusti Allah. Ibadah sajen mapan, kamaksiat sajen takok. Ni katan de orang oleh baro. Mana bi compok gula, mana bi turjan. Ekokop seenya may barok kani kemun bedo orang ambu dari ponduk pah soki dore tatang ke bang ngocak dari le barok kana ponduk kana bi gule ke bala soki ni ke beni barokah karena mun pah kapan soki saya yang ke oleh barokah mun si melarat kesan yang kui kening benda tu tengku bi sampean kamu banyak keluaran di ponduk ni ke sesoki ben si melarat banyakan si melarat kak teti barokah di kebeni esokina tapi tunyana sesokini ketetilan jalan semak Allah napa punten pakai soki mun jerek tapi ada maturan yang soki cerek ni kata ada mesti bade cek cerek
Kapi kan makin sana kumik ni kejan soki saja jer. Kapi manusia ni kejan soki jan jer. Saya rasa tak berjaja. Sampian andi ajem lema bi tatang ke epen tak ajem situ. Ibeki nama tak ibeki. Ibeki cak rengajem ki melarat. Bi Allah pasoki makin dari ajem bah ngalle andi sape lema kejak ben soki. Cak lamba andi ajem lema karo makin bah andi sape lema. Sape nampian selema epen bi tatang ke situ ibeki kira-kira. Haram gi bagi nak trek mun ngucap ibeki. Ko ni nabi kula. Okey. Yang terang oh ni paling pan mole iya ke ni ongku kok. Nika raja kedua pun cek penyimpang apa ini ke kula. Ada baik ngak futuna presiden katon ceda ketok ni. Tak langkong nyontolong pak ketemu rak kini kan. Okey. Begatong. Makin kita ada aing iki. Tak langkong. Beg oh kiba kaya. Beg tak napa. Deki pong ke pan kiai saus. Kan padang mun senika. Ni termasuk aman tanah. Ni temu jak korsena lancengak ni ke bini gule kiba bi gule. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetibarok kagak dinto hadirin. Tidak diukur dengan status sosial, kalaben kabadaan kaula ben ajunan i masyarakat, tapi baru kagak dinto yokor kalaben kabadaan kaula ben ajunan dak ka Allah Subhanahu wa taala. Mun sajen atorok syariat perintah Allah, mun sajen jauh dari kemaksiatan, baru kan ni kagak. Jelas iki. Sebarang boleh. Khalil Yasin kula saya ngucap deh. Nguncang acara mana? Tatang ke bah ngucap. Khalil jo le barokah. Barokah ni bani acara mana ni ke? Mun saya ngucap ni ke bisa ngalako kenapa saya ngucap ni ke barokah. King mung karo king pinter ngucap tapi tak ngalako tibi. Poton make Khalil Yasin. Apa jadi gila gak terselamat dah. Mentir bi Allah ipabaca. Amin. Anak karena abidatu ni kehadirin. Abidatu ngak gula ni. Kula bani kan di ilmu kan. Kula abidatu ni kan karo king situng. Kulan celeper kan. Ampu lagu India. Betak ni kekalak jeng kula. Asli namun ilmu tak oning kula. Benlakar bani anang kiai kula. Makanya kula saya sering ngaji ke mujallin ngaji nang Facebook nang YouTube. Termasuk santren kula ni sering ngaji. Asli makanya kula makin sabidatu takut bude dewan juri ni langker. Ni kemun salah itu mo. Kula ngak bidatu ke jauh nero minta. Lengki mun bude saya alim ni kula bah takut semua salah. Makanya kula makin kemudian ni kalau memburu ayat tak memburu hadis. Mun salah deki itu mo. Dikala acara tak boleh. Teti kula hadirin dan kula gak dintok. Saya cak ngocak. Teti baro karena benih neng nikah. Munten kula saya ngocak aki gak dintok. Pah ikalako berarti nikah barokah hadirin. King mun tak ngalako cuma pinter ngocak kaburo maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang saya pinter ngabada tapi tak pinter ngalako yancam sareng Allah. Menter ibu selamat tak. Amin. Saya nuku umik menter selamat tak saya baba menter pada selamat. Amin Allahumma. Kula yonceng ni keng bulan ki wa kullu ma yata'allaqu bil ilmi syarif. Pak naba ni kamu berkaitan kalaban ilmu hadirin. Ni ka nuruk bulja. Asli namun tan kula tibi sabora. Kula sering ngebada iman kaman. Kula ni ka bani anang kiai kan. Mi beda helikopter aja. Kula ni ka bani anang kiai kan. Ring sepoten kula ni ka ring teramu, ring sepo laki kula teramu, ring sepo bini turjan. Ring sepo laki ring sepo bini angkabin. Andi anakku lagi kini pah apesa. Akhirnya tua-tua didik dan gula. Reng sepolah ke gula buru ka Pontianak, reng sepo bini gula ala ke boleh. Norok laki nada kebeli papa, norok reng sepo kebelun gula. Akhirnya gula bah isabak dek kabonduk. Gula bah tak le boleh abdi de monduk. Mi tak boleh ngacenten mancing gula. Mi tak boleh. Boleh ada macam ada orang yang jumpa kan.
Jadi cangkring kokok gula ini termasuk kek tabu kek cetak tambahnya minyak pote. Norok bapak itu mangkat, norok embu ala ke boleh. Ada pun gula pidato, ku tani kening jelek kek kafir. Jadi nak anak gulanya ku kancana pulang mek kene dia. Tek ku deki kawan ke Abdul Malik Tarsawi mau itu ku tak hilang dia. Muntah pun gula jadi nyaku kancana bina kana gula. Begitu di penjara memunik kene melas dia kan. Kula teman ke subenap mobilan nyetir TV masuk ke dalam bahaya tanya aki mobil kiai. Ki jang kula bahaya tek ku dalam. Gemma kiai nami ada itu. Kula ger pikiran haram ya Allah begitu di penjara mun kurang genteng melas. Makanya sampai mun di penjara mun tak pati genteng burung aki boy kayak gitu. Daro karo gula saya marinya ku tukang parkir bi ore. Cerenge edupok ni ke gula asepedaan. Gula biasa mun maksma dijemput ni ke asepedaan gula asepedaan motor ke sila. Polan gula semalam ngalia boleh minta ke tukang pada mele cek sopan dah gula. Tak langkong kaki sepeda gula cek sebab ke dalam be luar boy. Deki sama keluar tak kau tak bisa. Pah nyampit. Pagdalim cong. Kenang nak kiai di nak diparkir de kiai. Ya kan. Kadalem kau cana apa gula. Njak kapan pidato ngana pahengen kangen masih kelak ruai kok. Haram kapantoran sepeda temu dah bede luar ben berkata kai kita tak ingin keluar. Jagel ni kene ke jagel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibolina boleh. Jadi barokah gak dinto hadirin. Ketika kau leban ajunan sajian semak dak Allah, gak dinto barokah. Nggih. Ben soki ni kakak. Dunya seekor cang orang soki ni kak. Telok ni kak. Torai bi sampian. Mun beda salah situng dari setelok ni kau leban sampian soki hadirin. Keng maki banyak tunya namun salah situng setelok ni ku leban sampian tada. Ku leban sampian melarat. Sepertama, orang soki gak dinto tak etengku dari banyak ang PC, tak etengku dari banyak ang mobil, bentak etengku dari rumah tingkat. Soki gak dinto orang seate nak asyukur kalaban paparing Allah. Ya kocak kulaban sampean paring bunga kalaban saya kandi, cokop kalaban sebeda. Gak dinto soki gak. Banyak PC nak kengmun korang. Setada efekir sebeda tak ikrena. Jangan aja tegak tak ngida tedung. Melarat asli ni kak. Makanya laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafs. Soki gak dinto bani orang sebanyak tunyana, tapi soki ni ke orang sebanyak syukur hadirin. Kula sering abdi contoh senika. Mun beda orang andi sape. Ning situng sape nak kak. Keng makin ning situng bunga telebet. Alhamdulillah. Kula andi sape pangeran. Siang kula tak nganggur bisa ngarek. Beda keperluan mendadak kening jual. Ning situng sampai nak hadirin. Keng asyukur ke Allah. Ngaku cek paringi Allah. Bunga kalaban sampai di situng. Kak dinto soki. Cuba reeng andi sampai sanga. Keng andi sampai sanga ben malam tak ngida tedung. Kere-pekeran dek remacara na imatemur sampai situng iblia makle ebeki sampai na tibik makle kena sapolo. Toh sesoki ni kasi andi sampai situng kenapa andi sampai sanga? Situng. Jadi orang ni kesoki ni kau beni maki banyak mun korang miskin. Maki titik mun cokok soki. Pertama ni kak. Nomor dua, orang soki ni kata etengku dari pesenak, tak etengku dari tunyana, tapi etengku dari sodakona. Dari infak karena dia gunakan kanjeng Nabi, malu kama qaddamta wa malu warithi kama akhorta. Seasli tunyana sampean ni kasi sedekah aki, beni sebeda compok. Sebeda compok nikah irpu bina foto sampuna mate. Sementara saya sedekah aki ketimangkennya betul berkat pahibaki. Nikah sing tuan rumah. Jadi orang soki ni kak tengku sedekah nak. Maki gula ben sampean melarat keng mun ahli sedekah soki. Karena saya sedekah aki ni beni cuma ikan di itunya tapi bukan ikan di sampai ke akhirat. Amin. Keng amin beri. Ya setan pun telah lekuk kan Jumatan kak. Yang ibu berdua budak kejabah ke masjid beria kak. Mak lihat acek lancar dah kota Kamal dua. Kantor kadang kota Kamal tak ambu sekali. Bedeng ibu tor kadang pangi beli 500an kereningan. Pani pasang kelenter semasjid atau lekap bida kak.
Nyagu genting ngabubung keker. Ya 2000 lah. Lo apa magi 2000 korban Jumat 2000 hadirin. Mun pah odi belum 10 tahun kali aki boy. Amal sebagus neka adwa muhawa ing qollat. Si bisa ekala terusan meskipun sakoni. Magi banyak mun pah tak ala kogiya. Magi sakoni mun tak buam-buan. Magi nyap capa aing keng mun tak buam-buan magi beto e pacol bun ka. Bener. Ada dua. Mertelo orang soki ni kah? Orang sebanyak rizki nak meskipun tak banyak tunyana. Napa rizki ni kah? Kullu ma yanfa'uk seamanfaat dek kaula anjunan. Setelah situ ngasih masuk ke betul. Beda orang ni kebi Allah ibrin tunya, tapi tak ibrin rizki. Kula teman cerita ibi cekan cebos-sebos erok Jakarta se kisok kiro, pesena miliaran kah? Kayak itu penyakit komplikasi. Kok sampai tak bisa darah tinggi, kok ajam bitel getel, teh pucuk kencing manis, kacang asam urat, semak lemak kolesterol, pesena miliaran, king saya masuk saya jagung beneng putih, ring kelpung re, enten tandi pese tandi lakok, apa selok masuk, ibri kok sampai etel potel, kok ajam, ewal suwal. Mun beda acara yang kain teh pucuk pah tak yenom tak edeer benih kencing manis kan ingat ka kompoi selo entar roi ki ba mulai